Silav roj başı var başı vanlo hevederim herkes başı. İro em diçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê hevala me cîwana cuma niha li serxetê em jê agahiyên dawî werbigirin bi taybetî divan 5 rojên dawî de rewşa Rojavayê Kurdistanê çêwaye derdora min biçî em zanin hatiye girtin em heme biçin cem hevala xwe cîwana cuma ku di şertên gelekî zehmet de niha bi me re dikeve weşanê ew jî çûye gelek deran geriyaye û em hinek çavderiyê wî jî bipirsin. Cîwana merheba, tu çawanî başî? Gelek spas, hêvîkimon baş bin. Kajmera bas bike divan 5 rojên dawî de tu li ku derê bûyî, tu çî ku derê bi kîjan mijara re eleqedar bûyî? Elbet em di tekiliyê de bûn, agahiyê min deqe bi deqe bi te re hebûn, lêbelê ez dixwazim temaşevanê me jî zanibin ka tu çûyî tebqayê li wê derê welatiyên me ên li Şehbayê hatin, gelo ji Helebê jî hatin nehatin. Ez pirsa napirsim, ez tenê çavdîriyê te mereq dikim, halê gelê me wê derê mereq dikim, bi taybetî niha çavê her kesî li ser min biçiye, em li te godarî dikin cîwana hema keremke. Belê xwe dê bîst û heftê mijdarê de dema ku Heyet Tehrîrê Şam û Cebhet-ı Nusra êrişên xwe anîn ser bi Helebê de yanî yek fîşek li wê derê nehate teqandin. Yek bersivdayîn ji alî hikûmeta Şamê ve ji bo wan nehate dayîn. Yek ser paş yanî bi paş revekeşiyan û ber bi Şamê ve hêdî herêtîn. Êdî niha Heleb çi qas cihekî stratejîk e Sûriye çi qas ji bo hikûmeta Şamê ew qas girîng bû lê niha Heleb di nava destê Heyet Tehrîrê Şam û Cebhet-ı Nusra Heleb hatî dagirkerin zanî baş şekeyan de yekser ji milê Atîn de şekeyên dagirkeriya Tirkiyê yên Emşat û Hemzat êrişên ser bi sirif hatî şehbava pêk anîn ku êrişên gelekî dijwar bûn bi çekên giran êrîş li ser wê deverê de pêk anîn gelên me yên li wê derê çi qas berê dorpêç kiribin îcar dema ku ev êrîş çêbû dorpêç dehqat bû yanî. Êdî çekên giran derbasî wê milî kirin bi çekên giran êrîşî li wê deverê dikirin. Ev heft salên xelkên me yên Efrînê ku ji Şehbayê ji Efrînê koçber bibûn bi darê zorê ji ber dagirkeriya Tirkiyê li nava Şehba û Tirif hatê heft kampên koçberan hene. Di nav wan heft kampan de gelê li wê derê li ber xwe didatî ku şîn dikir. Li benda vegera Efrînê bû. Lêbelê dagirkeriya Tirkiye û çekeyên xwe bi van êrişên xwe re careke din ew gelên bêguneh ew gelên ku tenê sûcê wan e ku Kurdin cardin ew bi darê zorê ji Şehbayê bidane koçberkirin ji Tirif hatî dane koçberkirin. Li wê derê dema ku êrîş dijwar bû ji bo ku komkujî çênebin careke din weke sînaryoya Efrînê û Musilê dubare nebe neçar bûn gelên li wê derê biryar bi hev bidin ku ji nava Tirif hatî Şehbayê vekişin. Hêzê rizgariya Efrînê li wê derê korîdor dekirin. Korîdoreke mirovî vekirin da ku miletê ji wê derê derkeve. Millet ji wê derê derket. Em ê êdî rêxistina xwe xwetir bikin, em ê aspakê kuşînê ji wiha bilintir bikin, em ê vegera Efrînê te kes bikin. Em ê li ser vî esasî rêxistin bûyîna xwe çêtin. Niha îro gelek miletê me yên ji Şehba Efrînê hat Şehba û Tirif hatî derbasî herêmê rêveberiya xwe kerdine. Kêliya ku ez diaqilin jî xelk li ser dergeha sînorî derbas dibin. Ne tenî xelkên me yên Şehba û Tirif hatê. Lê xelkên Helebê bi xwe jî yek ku berê dibin destê herêmên rejîma Sûriyê de bûn niha çete ketine nava Heleb û gundên wê de ew bi xwe jî têne herêmên rêveberiya xwe ser. Dema min ser dergeha sînorî me dipirsî gelo hûn yanî çima we cihê rêveberiya xwe ser ji xwe li hilbijar digotin ji bi çimkî baweriya me nema bi rejîma Sûriyê te. Rejîma Sûriyê weke gelên Sûrî firotin. Firotin di nava destê çeteyan dihêşin. Çawa em ê careke din vegerin dibin herêmên serweriya wê de xwe bicih bikin. Ji bo wê jî me aramî û ewlehî li herêmê rêveberiya xwe ser me berê xwe davê derin. Ji bo wê jî hêzmana ku niha dihaştiye herêmê rêveberiya xwe ser zêdetî 150,000 kes derbasî li vê herêmê bûye ji Kurd û Ereban. Niha gelek ragwandinên ser rejîma Sûriyê de dibêje rêveberiya xwe ser tenê gelê Kurd pêşwazî dike nahê lê PKK'yên Ereb derbasî agahiyan bigîrin vî nerastin. Em di xwe bûne şahidê vê yekê û vê yekê belge dikin ku PKK'yên Ereb hîn nava vê de hene. Xelkên Sûrî li Helebê bi xwe nekê derbasî li vê milê dibin. Niha dema ku derbasî li vî milê bûn gelek kes li wî milî asêman di nava destê çeteyan de. Li gund û agahiyên di nava destê me de zêdetirî 15,000 kes di nava destê wan çeteyan de li Tirif hatî Şehbayê asêman e.
دراسي كونتوجين جلت جراندتين راسي قصرنتين لو دري سوجي شرطي نسر لو دري درجاي لسرجنانتي نسر لو دري لپیشیا چاوی دایکان ده همیزا دایکان ده زاروک نوان تنه درن لپیشیا چاوی دایکان زاروک نوان تنه قتل کرن لپیشیا چاوی هفجینان هفجین نوان تنه سرجی کرن یعنی او کافی ایریشن جوانا جبو زلال به فرماندار قصدی معظوم عبدی دبیجه دنابران ما و هيئة تحرير الشام دا شرطونه او تشتي كتود بيجي او كمكوجين كتود بيجي جلو چتين دولتا تركن يكو بيكتينن راسته يعني حتى انها افدبرين كو ازبيجن بحث الشباب ترفاتي بكم افدبرين كو حمزات وعمشات يسر بتركيا بكو عارفين هذول الباس اللي بيملي بنا هذا ايش عليه هذا بيجي حتى انها الحاله بيش فما قلت يعني تحرير الشام وجبهه النصره اللي بعد دبران بتجهد لقوا النوارين 5 سنه 20 كيلومتر ما يكو درباسي 5 جربت لحما يا عيني تش جبهه النصره درباسي لو دبري بيت شفتي حكومتها الشاميه ايدي مليون ذكرى بيجي درب النمايه بديش زاد النمايه او هي زاويه النمايه تيري دي فجاه هر دربت شاميه لدبرت النمايه الشاميه ده هتقدر تذكر يعني بيكو يكفي شك ورا تقدم شام اللي برفناده يعني حكومتها الشاميه اللي برفناده لان اللي تكسي شراته لان اللي تكسي الوز ضماينه يجي بوجي من بحث او دزري جايكم كوجي كل نبات رفعت الشبايتي يا كده بقى هم بقازم تكسي سيرفي كده بالك شيء من السيرفي مجرى وسوجي الشردة هاته دي جريدتي يا كده راستيجي سيناريو داغر كنا عفريني هم يجهزنا للمبراتي او دزري جايا كودوي يعني السيرفينا هاتي كده ويت داغر كنا مصر يعني او سيناريو مصر ده حضروا شاردان او دمتي بيرامرو إيرو الشابة وترفاتي عم دبينن چونکی امبول شاهد جگلت شیروکانه بدده ملت نگذار کرد بدده خودی وان نگذار کرد مثلا دو کسیم دو سلامن دیجن هرجین نه لپیشیا چه زاروک نه سرجه کرده هر وقتی جوانه که 25 سالی دماغ تیچه باب فرض دار بکشی مالی وی بینش بخوب کاروانه در بسی هرمی ربابری قصر بن او جوانه 25 سالی باب دو زاروکانه بقولين تركيا كي الشريف قسنو جبال كل خاربون جنازي بقرا اني بنا بريض نظر شابه وحلا بهد بن دار الزيتون ده او بشاطر هر وقت انها بقولي اغاين كنا بس كده جان زيدتني صد ولاتي هاتنا ربامن بربجاه من الديار ده هر وها زيدتني سه سرجي هاتنا كشتن سرجي كرن كفراني اواي جنن جل جن لو يقدر الزرجاي سروان هاتنا كرن جلد جوان وان زمالي دردخنين دبن نابكو تكردي دبن نابكو تبري ببريا خسر ركادتي دبن نابكو تبقاتلي ركادتي وحتى وقت يعني عندك الجداج تنش بكوي ملتي دربخينه لها تكلي بوي ملتي لما جاء لما خزاني بالنما ودرت قيامة راد بتشكل فجيرات بن طيبتي آگاهين داويش فرماندار مظلوم عبدي ورولات جي يعني فرماندار قصدل يا فاجيجي دقيانية قد بالكشان الكل سر لهفكرين كو هاتل كرنو لهكرنا قاعدتي كوالسيون مع دولتي درها كرنا يجبكو كوريدور كاميرو بيبر او خلف الميل الشهبة وزرها بكار بنوان رزقاب بكن آزال بكن جنابا لقطي وان كوين فارا دربكين إينو روجا داوية كو بكار بنوين ملتي دربكين نها تكلمة راس بوي جليرة هيا كا عجب او ملت درباس بو درباس نقولي حتى انها سو اغاهي ناي وريتن ما هن بحسبنا من او كروان كوجه تبقى عرباء ببريه قصر شامونه بر بالشهبه والحادثه او كروان شتيان دايره وستاندن انها يكو درباس حتى انها سو اغاهي ورا ناي ثاني يعني كاس نصانع او عرباء درباس من درباس ابونا ليه تكليه مي راس بزي امبيشن اوديا قند هاي ياخذ بان كلار على قطاره اسمها قلتنا حتى انها باص ما درباس اللي ابونا عربي ما باص الشهبه وترفعت نبونا شم كده اجركريا تركي جلت فرجريك عن التهر شنديكو اتفاق يعني كوالسنا انا دولتي بتاش اتفاقيه لحتى انها او كسن دي بين او قاضي حزار كس بنابا نقي وام شتيان معنا يعني وقالك جوارجي بنا بابي قالك بنا عزازه قالك بنا بربجيها كان الديار ده يعني سيجا كل وجري دي نهاري هاتي ذكر يعني قالك مسألة عسكرية هنا ملي او لهيدا مروب لك هناك بس لفانتشتان لك ليه لما من بيجي فرماندار مظلوم عبدي بقاجي بحث السردية كيكر
يعني تشتين داغركريا تركيا من بيشترنا روجا بيدا يعني دياركو شفروجانا من بيش راسي إيري شانتي لدياركو تركيا دقازة أوبراسيون كانوا لديجي هري من باقروزات السورية بينا بالسرية لسر من بيجي من بيج بالسرية يعني شبابا جيري من بيجي لكن بشكل جران داغركريان وان أمادكاريان فكرنا ليه؟ لآلية كده هزن سوريا ديمقراطيك قصدش مجلس الأسجرية من بيجيش أمادكاريان جلتي باشكرنا يعني بجاره هزن سوريا ديمقراطيك قصدش بيجا هذا دمك درجة أمادكاريان خاين جلتي باش جبوا شركي محتمل سر وجباي كردستاني عندكم çünkü diyareko agayen ve hezeci hayako Türkiye plana ke bir engel sarojavay Kurdistan'ı dike jibo ji amadekariyen geleki baş jibo berstibdarina şerreki muhtemel sarojavay Kurdistan'ı bir seride mindic amadekariyen geleki baş nekirin betan luwe dere rozana şerupatsun haya nefasım ku yani hezen Suriye Demokratik Kasede le dijiban çetem çalaki tekanimon bidahan çepeyin wan hatana kuşunu birindar kırın داوية ده تقازم هنا كبال بكشينم لسر روشا كوزبران كون هذا بس اللي داري بنا على كاريا كوزبوان كنا تشكيش كل مدرم وكسم كون هذا ما دينيرن ما دشوبينن راسي جدال ما يعافين يكوز شابا وترفعت أبجارة بيمينة كوتش بردبن هذا كويلو أم فريد هذا لكبن وكي خد المدار كبن جباوجي جلنا تكاتين ما مروج دكارة بيجي أو كسر كو راسي جي ولا فارزن دلي واجب كردستان اللي دام جبوا قال العصر اللي دام ذكر بن دسي على كاري درجي دي جديد بكر راسي جي بعد كل الجرام لسر من اللي بدري أقول كلام إجمالا كل في مظل درباسي هرم الويبونا جبوا ويجي بدري أقصر بفروجات في منغوازي على كاري عندك جي قال الولات اللي دري ولات ذكر بن دسي على كاري درجي بكر شمتي إيرو بالصدام بحضرام زاروك اللي بدري كالو فير نخشن في سيوان بدرمان هي درمان نايم پیدا کرد چون که دو طفل سر هذول هي درمان نايم وقتی جن الزبستان بارو بسر ماره در عالم جسر ما در جسم لجن الزبستان کنه في سيوان لجلت الله بن طيبتي زاروكا في سيوان طيبتي جنان في سيوان هنجبو وجي جلنا اللي بدرين بند عالي كاريه جري خصن النا دولتي کو قاشد بجن ما في زاروكا عند باريزن ما في جنان باريزن ما في مروف عند باريزن كسي حتى بكتيريا مها ندن لها الوصل لا على طريق تشكيشري ببريه قصر قال الفيدرينات يجب ويجي كسر كو بكاربن دس دريجيه يعني دس على طريق دريجي ببريه قصر قال عافي نبتن بلا تقصير لكن قال ما ايرو الفيدري بحاجتك وام راسيجي ام شابن قبض واتشم قال لك برقدره قال لك كراسيجي ايش بيتيا داويه دجي تقازم بالبش اللي سرطاك الشيخ مقصود اشرفيه يجي نها راغاندن تركيا بدجن شيخ مقصود واشرفيه هاتيه بالاكرن كسيده نمايا ابا غاي لراسن شيخ مقصود واشرفيه ايرو بالفضانيه كبيهم قالوا يدري تكرر نها بري كوت بجدار بدن دقيانيا مجلس كلام يا ودري هات راغاندن قال اللي ودري دقيانيا انا بدجن لهم بري حموس سياسه قتل عام وقركرني أنا بتكوشيني بسرب كذا أمشي شيخ مقصود وأشرفيه درناكل أنا حتى كليها طويلة بين قبضة إلو قال لي الويدر الصوت بداية أو الشيخ مقصود درناكل من باش بناكشن اللي بيجي تشوف بلا بلي أم الشيخ مقصود بناكشن جيبوا ويجي أبغى قاين كل سر قال لي ما الشيخ مقصود وأشرفيه درب كذا من الراس تمام جلك سباستكم جوانا جمعة شكرا أخرى لخا مقاتبن أقاين تبقيمات نجبومه واليكاديا كتبعس كرجي جلما البت سازيه وهنا لأوروبا سازيان على قدر ينكو ذكرن اليكاديا بيجين روجاوي كردستان جلما ناستكه جوانا جلك سباستكم مرحبا بله هوانو پشتی جوانا جوما وان آگاهیان از نها چند نوچه جوارا پیشکش بکم لگوری آگاهی که نهاتیه بدست خستن هزین سوریه دموکراتیک قصده بالافرگه لشکریه دیر زور کنترل که رهات ازانین که ارتشا سوریه جا بالافرگه وکشیا قصده لی بجیبو سازیا مافی مروانیا سوریه سور دازانین که هزین حکمت سوریه بجاره کی جدیر زور وکشیانه مدور سازیا سوره رامی عبدالرحمن دبیجه هزین رژیمه و لیدرین کومیکو دلسوز ایرانینه جنش کوا جدیر زور جچولتروی وکشیان
سوری هر وادیار کرد که تحریر الشام و کومن چکتار این لروجلات حمسی بر به پالمیرای و دچن. سوریه روجاوی چمی فراتی کنترل دکه که دنوا دیر زوری را درباست به روجلات چمجی دست هزین سوریه دموکراتیک دهه هر واه هنگ دیمنتینه که ارتش سوریه جر روجاوی دیر زوری جی ودکشه. که از لسر خریطه بنیرم بله devera ku me bas kir dere zorê devera ku hêzên Sûriye jê vekişiyane ev dere dêre zor aliyê Rojavayê çemê Firatê li vê derê dêre zor e niha temamê herêmê ji aliyê YPG ve tê kontrol kirin. Beriya niha ev di destê hêzên Sûriye de bû çawa ku niha hûn li ser xerîtê jî dibînin ev der jî gelekî berfireh bîye. Normal vesbi ev der hemî sor bû niha ev der hemî zerbiye ew ciyê ku hûn dibînin ev aliyê Rojava Firatê di derdora Rexayê tişta ku ez merex dikim ev dere min ji çapemeniya Tirk bihîst ku ev der niha ji aliyê Qesedê ve tê kontrol kirin ev der li gorî ku reng çêbiye kesk e yani çetên dewleta Tirkiye heta çem hatine lê YPG ji vê derê dikare derbasê vê derê bibe. Qesede, YPG, YPG. İjar ev yek guherînên ku çêbûne dixwazim nîşanê ve bidim li ser xerîtê paşê çend nûçe hene niha aliyê Kurdan ev der qasî ku hûn dibînin ev hemî nû hatiye girtin bê ku Daeş bikeve normal ev der wextê ku Sûriye vekişe yani ciyê sor wextê vekişe mecbûr Qesede dikeve beriya ku Daeş bikeve nava hareketi. Çeteyên devleta Tirkiye vê derê tunene û heta vê derê hatine. Ev wisa koridoreke hêzên rejîmê li vê derê maye. Niha em bala xwe bidinê ka li Hemayê pêşketin çiqas hê Hema doh hate bi destxistin Hema ev dere. Hema hat bi destxistin piştî Hemayê niha vana berê xwe dane Humsê. Hema deverekî gelekî balkêşe Hums jî wisa ev di şerê sala 2011 vir ve tujara ji destê rejîmê derneketî bû. Çete hatibûn derdorê li van deran bicihî bû lê belê aniha bi dest xistin. Ev tiştekî balkêş e. Niha dor li Humsê jî teng kirine. Eger Hums were bi dest xistin navbera Humsê û Şamê pir tune ye. Yani dibe ku Şam jî ji dest biçe. Xwediyandin Lübnanê. Niha ev der Laskiye. Laskiye dibin kontrola Rusyayê de ye. Baregehê wan eskerî hene. Laskiye ev herêma Laskiye dibin Hatayê de ye. Ji Hatayê heta Lübnanê. Tişta ku niha me eleqedar dike ev çeteyên dewleta Tirkiye li vê derê acizî didin Kurdan, acizî didin gelên herêmê. Ev min biçe niha li vê derê hereketa ku çêbiye nîşanê wedim. Ev çend rojin li derdora min biçe em zanin dewleta Tirkiye wesayetên xwe yên zirxî tang û top tîne bicî dike armanca wan bi destxistina vê derê ye. Ev der min biçe jorê wî Cerablus e. Cerablus di destê dewleta Tirkiye de ye. Jor jî aliye rastê Kobanî ye. Kobanî nizikî Sûrûcî ye. Eger min biç zirar bibîne deverekî gelekî stratejîk e. Hêzên Qesedê dibêjin çi dibe bila bibe em ê gelê xwe li wê derê biparêzin. Me berdelekî giran daye ji bo bi destxistina min biçe em şûn ve nadin bi tu şiklekî. Ev bi vîya we ev herêma ku hûn dibînî jî ez bînim bîra we ev der serê Kaniyê ye. Ev der jî girê spî ye. Ew di dema Trump de beriya 5 salan ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatibû dagirkirin wekî korîdorekî bi destûra Amerîkayê. Niha tişta ku dibe çavê we li ser be ev e. Ev ciyê zer ku nû hatiye bi destxistin ev der dikare berfireh be heta vê derê niha ez çend nûçe ji were bixwînim ewsa bihêlin. Li Sûriyê Daeş ji nû ve zindî bû. Di derbarê tevgera çeteyên Daişê û geşadanên li Sûriyê de navenda ragihandina hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê daxuyaniyekê de dibêje çeteyên Daişê roj bi roj li çolistana Humus û derê zorê bihêz dibin hem herem ji kontrola hêzên hikûmeta Şamê bi dest dixin. Navendê diyar kir ku ji bo pêşîgirtina lehewldanên çeteyan ên êrişkirina li dijî herêmê her wiha li dobarekirina senaryoya sala 2014 Qesedê tedbîr girtine. Navenda ragihandinê ya hêzên ewlekariya hundirîn ên herêma xwe seragihand çarê kanûnê
لتاخن کانتون عراقای 40 چته هاتنه گرتن چک و جبل خانه جی بوان هاتنه دسته سر کرن چته انگرتی شانه و شرط ین چته اندایشنه جیش وطنی جراد بیجن گریدای دولتا ترکیه یا داگر کرن ایرو وزیرین ایران عراق و سوریه لهف جویان مدیا عراقی راگهاند که شوابوری وزیر کاری درویه سوریه بسام سباخ و وزیر کاری درویه ایرانی عباس عراقچی جبو گفتگو کرنا بویرین و داویه ین سوریه دو بشف گهشتن پایتان بغدای بریاره که ایرو جوینه که سیالی دنابر وزیر کاری درویه ین عراقی فواد حسین یه سوریه بسام سباخ یه ایرانی عباس عراقچی ده پیکوره وزیر کاری درویه سوریه بسام سباخ پشت جوینا لعراقی بری خود ده قاهره تبلی جوینا کما عربی دوه. ارتش اسرائیل سینور سوریه لبنان بمب کرد. مدیا خواجهی دیار کرد که بالافرین ارتش اسرائیل بربانگاوی سرسبه دریه سینور جوسیه یل عالی سوریه پرا ادرا درگه الحاج محمد ال گندوارن حمص بمب باران کرنه. ارتش اسرائیل لسر مجاری داخلیانیک دا دیار کرد که رین و گوهستنا آمورین شرعین سوریه و لبنان بمب باران کرنه. هر و هراگاهاند که یکینه که و گوهستنا چکان یا حزب الله جی شخاره کرنه هدف. امریکا دبیجه هزین مل سوریه دروشا آمدهی دانه. بردف که پنتاگون پاتریک ریدر دیار کرد که هزیوان لسوریه دروشا آمدهی دانه. کومنگرده هیئت تحریر الشام هتشه پیشی توایی ادلب حلب هری داویجی باجار حمای کنترل کرد. لسر وان بوگران بردف که وزارت پاراستنی آمریکای پنتاگون پاتریک ریدر دیار کرد که تو رول آمریکای دوان شرو پفچونانده تونهیه. وان هزین خواهی لسوریه خستن روشا آمدهیه و روشه جنیز و دشوپینن دا که داعش دوان پفچونانده جنوبا بسر نکوه. بردف که پنتاگون بالکشان سر مترسیا داعشی جیو گوت دم امراسی مترسیه کی ورن اما هر تشتی پیویس بکن. ما وان روزین داویه ده چارچوبه کوالیسیونه ده لسوریه چند جران کومن چکتار ین داعشی بمب باران کرنه. ده بیجه پنتاگون. داخویانیا صابری اوک هیت خوازم بواره پاروه بکم. داخویانیا صابری اوک به وی شکلیه. نزیکاتیا دولت ترکی AKP هر وها MHP لهمبر ریبراپو لهمبر پرسکریکا کرد ندرستن. هینا جی با عقل مروان دلیزن. لگوری خواه روژو آوادکن. لگوری خواه جواکی دخوازن بخاپینن. حول دادن ریخسنی مانیپوله بکن. گوتن امه گریلا تونه بکن پشتاوان بشکینن ایراده اوان بشکینن. جواک و بوی آوای سری خواه بتوینه. پکه و ایزوله ببه تنه بمینه. و چاخه جخواه و بگیهشن آرمانجا خواه. و جاره کدن مسئله یا کرد لگوری خواه دخوازن چاره سر بکن. لیباله حسابی وان نگرد. لروجات ناوین پیشکتن نو هنه. تشت نو درد کبن هوله. ده همان تشتی ده اصرار بکن دیساوی عین انجام در کبه هوله. کتن نوالی هربونه کی. وسا شاش و ماتمان. گوتن ام چوا بکن پکیکی مانیپوله بکن. ریبراپو لالیه کی پکیکی آلیه کی سیاست کردیا لگال لالیه کی ام بوان بلیزن. اکادمیسیانی وان شورمندی وان هر روز هیناجی لچاوه هر کسی مزید کن چد بیجن ملت کرد تونه. ملت کرد ملت ترکیه یعنی کرد تونه نه ناوه و اوه. ام جوان کسر اد بیجن و که میناک جبو وره فهم کرن از بیجم ترک نینن ترک عربن یعنی انگلیزن ما وصد به راستیه که وه لید بیجن کرد نه کرد ترکن مسئله کرد جیتونه مسئله تروری هه فدراسیون ناوه خواستری ناوه بزمان دایی که پروردهجی ناوه باش اوی چی ببه یعنی این ناوه ویدی ساتی انکار کرن و رد کرن گلی کرده اف ذهنیت نه ذهنیت چاره سریه نه جی ذهنیت که خودی برپرسیاریه دوان شرط و مرجان ده نها 3 تریلیون دلار bütçe خرج کرنه 3 تریلیون دلار خستنه خدمت شرع لهمبر کردان ev bütçeye welatekî eger îro aboriya Tirkiye bin ketiye tek çûye eger îro insan bê îşin betalin birçîne belengazin wisa ne çarmane sedema vê şerê lehember Kurdan e. Demokratîk bûna Tirkiye çareserkirina pirsgirêka Kurd girêdayî hevin. Li rojata navîn diyarê ku li ser Lubnanê li gorî xwe dîzaynkirinekê heye vaya Britanya, Amerîka bi giştî Ewropa û İsraîl dixwazin li Lubnanê giringiya desthilatariya Hizbullahê tinebe bi giranî desthilatariyeke Sünnî, Durzî, Xristiyan bê ava kirin. Hizbullah da asta jêr de divê bimîne li gorî wan. Da asta ku ji berjewendiyên Amerîka, İsraîlê re nebe asteng, nebe tehdît. Na rewşekê wisa dane Lubnanê. Ev berdewam e, Sûriye jî bi vê ve girêdayî ye. Niha rejîma Sûriye derba xwariye.
ایران جی شخوره کرنه هدف نها لسر آخا سوریه وکی بره دی ایران نکاره به خودی رولک دیار کر دولت ترکی هر تم دخواست فرسندکی ببینه که حساب خال سر سوریه پیک بینه بده هزاران داعشی برمایه وی لسر آخا سوریه نه دوان دمین داویده بریتانیا امریکا حتی تی گوتن استخبارات اسرائیل همو چون سردان ترکی و هدیتن چیکرن دبی دولت سوریه به روجاوی کردستان را لحف بکه مدل خو آوا بکن ریا چاره سریه وسا در بخم پیش اگر نبه پرسکرک درد که داعش وقتا کل مسئوله به تانقان جبل خانه و بچه کنگران لبر چاوی مروحیه در باسی سوریه بو کسی نگود که هون کینه به کدری وطن پیش را لسر روجاوی کردستان بون بلا کوبانی لبر خدا دبی کو هیئت تحریر شام هتشه جوسا ببه چارنو سوانجی و وکی وان به وکی داعش به واناش خارا پیدا دکم برای خستن دکم پیدلیزم پیشرا دادن عالیه کی اول سری دولت ترکی جی ببن بلا ده انجام ده سوریه ولاته کی جدایه ترکیه هر تم نکاره روژه وان دیار بکه عیار بکه نه هزوان ترید که نه جی عقل وان ترید که اف پرسکریک ویل سری دولت ترکی جی ببه بلا ترکیه دوی 100 ساله ده لروژه تا نوین نه خودی روله جارا یکم فاکتور اساسی ادی کردن کرد لهر دره وین و هیزن دروی کردان گوهرتنه که لسر نوی دموکراسی نممکنه راسته پیش روش روشه های خطری هنه لی گلک امکان در فتجی هنه دوی گلک کرد سیاست و هزا خواب کار بینه گاوین پیویست دو وقتی ده باویجه و ادامه دکارن رولکی گرینگ و دیروکی بلیزن لی شانسی ترکی تونه ترکیه تنه به بند داعشی نکاره پیش روشه خواه دیار بگه لروژه تناوین ترکیه و ایران هر تم دنابر وانده ناکوکی هنه حتی آنها تنه لسر پرسکریکا کرد لحف دکن اف جی قدره کردانه لیدی اف جی جدستی وانده چه لآستانه بنی لنگی هف دشه متاندن حتی کدری دکارن به هفره بمشن ایران حساب ترکیه یه لسر آزریان دبینه دزانه لسر سوریه جنرنین وان نه یک پاره جهو دو دورن نه سوریه نه جی روسیا حزم ندکرن که آخوان جهیلا ترکیه و حتیه داگر کرن دانالد ترامپ وی چی بکه کد نزانه ام جی نزانه از دوی باوریه دمه که امریکا برجواندین خواه ناخه خزمتا شر پیشی و بخوازه تشتی خواه با امبارگو آبوری به هزا سیاسی پیک بینه وکی مانی زمان سوریه بکشینه سرخطا خواه لبنان لگوری خواه دیزاین بکه حتی عراق و ایرانه بزختین آبوری سیاسی دور پیشکرن عسکری نچار بکه که بوان تکیون تکیلی از روسا تخمین دکم و زیده تر وانا بکار بینه اگه نبه او شواز شرجی لبرچاوان بگرن لیجبو روشتا تناوین ام وکی چارەسەری سیستما دموکراتیک کنفدراسیونه پیش نیاز کن هوالا نوچین که مجبور آمده کربون اف بون به هویا روژین خوش آزاد دم باش چیت کم بکن بلا بده